yewe Musana Patrick impeta wowe Grace Mutezinka ngo mbere umufasha wanjye nihitiyemo bwite nta influence y'undi muntu nabitekerejeho kabiri eta ni ikimenyetso cy'urukundo igihamya cy'amasezerano gusezeranije ko azigera nyateshukaho rahiri imbere y'Imana n'abantu ko nzabyubahiriza kandi Imana izabifashemo. Hallelujah. Grace ntugaherwemo kandi mwasezeranye igihe cyiza cya mondial mwabwe mondial ko barakubita ntugaherwemo umutera igitego nawe amenye ko uzi gukina umupira nawe gira icyo uvuga. Grace ikimenyetso cy'urukundo we Musana Patrick ngwisemo nk'umugabo w'ubuzima bwanjye nzagukunda nzakubaha ndetse nkubahishe Imana izabimfashemo. Soma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 127 murongo wa mbere. Zaburi 127 ku murongo wa mbere avuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu abayubaka baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda abarinda umudugudu Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu abarinzi babera amaso ubusa. Amen. Reka duje mu rwandiko Paul yandikiye Abaefeso ibice 5 murongo wa 31 haravuga ngo nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore we akabana n'umugabo we akaramata bombi bakaba babaye umubiri umwe. Imana ishimwe. N'aya magambo tugiye kubabwira twe nta kindi ni ukubaturaho umugisha ushingiye ku rukundo rwanyu mwakundanye mwembi babiri. Urukundo rwanyu murarukwega rugera kure rugera mu miryango, imiryango nayo ibihesha umugisha. Murongera murarukwega ruragenda rugera muri leta, leta nayo ishyiraho ikidodo nayo irabyemeza. Natwe tubaye aba gatatu turashaka kugira ngo tubiheshe umugisha gusa kuko urubanza rw'umwara rurangije rushingiye ku rukundo rwanyu rwakomeje kugenda ruba rurerure rwabaye muri mwembi babiri rugera mu miryango rugera muri leta none rugeze imbere y'Imana. Twebwe nkabungera abantu bose bari hano icyatuzanye no kugira ngo tubaheshe umugisha. Imana ishimwe. Reka mvuga aya majambo make cyane n'abandi bose baraha babyumvireho kuko harimo ababyeyi banyu, harimo n'abandi bamaze igihe bafite uburambe mu rushako cyangwa se mu muryango. Turashaka kuvuga aya magambo. Iyo dusoma mu gitabo cy'Itangiriro muri 2 ku murongo wa 7 haravuga ngo Imana irema umuntu imukuye mu mukungugu iramurema imuhumekera mwuka w'ubugingo. Imaze kumurema iramujyana imushyira mu isambu ya Edeni agumaho. Iramubwira ngo uhinge iri tongo tuguhaye kandi urizigame. Adamu araremwe bamujyanye mu isambu bayimushyizemo gumaho kandi ariko niwe wenyine. Imana ibona yuko uwo mugabo atagomba kuba muri iyo sambu wenyine. Irongera itekereza undi mushinga wa kabiri ishaka ukuntu yabona undi muntu witwa umufasha uzasanga Adamu muri wa murima. Igiye kumurema Eva Bibiliya iravuga ngo isinziriza Adamu
arasinzira. Icyo yakoze niyo yagikoze mu bumana bwayo, ngo ikuramo urubavu irurema nk'umufasha. Adamu ngo ajya kuva mu kinya, asanga iruhande rwe hariho umudamu. Aravuga ngo nakagufwa kanje, nakarako mu mara yanje, azitwa umugore kubera ko yavuye muri jewe. Icyo ngira ngo mvuge kuri mwebwe mwembi, n'icyo ngira ngo mbwire aba bantu bose bateraniye hano, Grace Musana remwa ntiwari uhari, naho yakuze. Nawe Musana, nubwo Grace ari urubavu rwawe, barugukuramo nta bwenge wari ufite, wari mu kinyana wahandi ntuzi uko Imana yabikoze, nawe agiye kubona usanga uwo mukobwa arangana gutyo. None mugiye mu miryango, mugiye muri leta, murabizanye hano mu itorero. Icyo shaka kuvuga muri iryo jambo n'abandi twese, nta mugore wabayeho munsi umugabo. Rero kubera yuko utazi ukuntu yaremwe, wasanze ari aho, undi nawe ugasanga ari aho, muzagendana urugendo kugeza mugeze mu zabukuru, nta uramenya undi, muzahora mwigana, kwiga kugira ngo umwige umumenye. Ntiwamumenye. Kandi Imana ngo ijya no kutugoraho gatoya, reka mbivuge nimba ari kutugora, ntiyatwemerera yuko dushaka abashiki bacu. Nibura afite amaraso n'akamwana wa mama, ari amasano duhuriyeho. Imana ibyo iragenda ibishyira ku ruhande, iravuga ngo ugende ufata umuntu from nowhere. Iyo Mukongomani ashaka umurundi kazi, uhayashunga agenda ashaka umuhire. Ni ibintu hari imico. Kwa ba Grace bafite ukuntu bateka, baza umunyu baza barya, bafite ukuntu bafite ADN ziwabo. Namwe wanyu mufite ADN ziwanyu ibyo ngibyo. Rero uyu mwana w'umukobwa nawe muhungu muhuriye ahantu ngo umuntu azosiga se na nyina abane n'uwo muntu atazi ukuntu yaremwe, yasanze hariho etide approfondie yo kwiga uwo muntu. Umuntu muzi n'Imana yamuremye. Niburiye dushaka abashiki bacu, hari utuntu tumwe duhuriraho, niba ari udukaprice mushiki wanje naba dufite, niba hari utuntu tumwe tw'amasano, niko bateye niyo mico yabo. Uyu mukobwa abahira afite imico ye, umuhungu w'abayashunga afite imico ye. Uhereye none mugiye kwiga uwo muntu utazi ukuntu yabaye, ugiye kumwiga kuzageza naho usohoye umwana utaramumenya. Nabeshe mwabagabo mwe, ntitubaza abadamu bacu, ntitubazi. Umugabo witwa Yongchu, mukozi w'Imana ufite itorero rya mbere ku isi wo muri Korea, yashatse umugore, barabana, bakora ministeri ikomeye cyane. Noneho Yongchu akabaho ngaho, akaza yarushye cyane, arushye n'urumva yirwe mu murimo w'Imana, arushye yatamye, yagira ngo aruhuke. Umugore naba yaruhutse, umugore akabaragonnye, akagona. Yongchu aravuga ati singiye kubara n'iki kigaragazo kimbuza sieste. Uratandukana to, ava mu cyumba ajya mu kindi. Nta yindi impamvu yabaye ngo umugore yagonnye, arambuza n'ibitotsi. Imana isanga Yongchu muri cya cyumba, erega hari abayemo tendance ya divorce, iramusanga iramubwira ati umugore wawe uramuziza ko agona, reka nkujyana aho abantu batagona, ndakujyana muri morgue, ujyana no kuri cimetière, hari abantu bose bahabaye ibihumbi bicecetse. Iyo ngiye kujyana uwo muntu wawe kugira ngo ugire amahoro n'umudendezo. Yongchu aravuga ati wambabariye wa mana we. Asabye imbabazi, Imana imuhaye imbabazi, aravuga ngo abatagona bari muri morgue, abatagona bari kuri cimetière, ariko abantu bazima baragona, bafite ukundi kuntu babayeho. Akantu gasambura urugo ni akantu kubusa. Noneho Yongchu ngamara kubona asabye Imana imbabazi, yabavuye mu mirimo,
yasanga umugore atarimo kugona akavuga ati none Imana yakoze cya kindi yapfuye se, ngo ajya gusanga ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo ibindi mwo byose nimushima Imana. ngo niyo dusinziriye turamya Imana. Uwo ndi umuzi, sinzi nimba ari wowe ugona, sinzi nimba ari ugona, ntibigasenya urugo rwanyu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ariko icyo nshatse kuvuga, nta muntu wabayeho w'umugabo n'umugore umuntu yaje ahura n'undi twese dukuze, nta uzi igihe Imana yamuremye n'ibyo yamushyizemo. Mu muntu hakubiyemo amabanga menshi 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 menshi. Ariko ibizagenda biza byose, bigenda biza byose, ibyo uzagenda ubona, ugiye gufata umwanya wo kubyiga no kubyihanganira. Yesu ashimwe. Reka nsabe wowe uriya mwana wo muri kabine ngo inano wewe nimufatanye na Diyama. Munzana intebe zitandatu hano haho. Munza intebe zitandatu hari. Abakobwa batatu ni muzana. Abakobwa batatu. Abakobwa munyaruke Diyama nushaka nawe. Abakobwa batatu n'abahungu batatu. Orichara. Chara nawe we icara. Nawe icara hanyuma kunyine zimeze ihangana uko. Icara hariya ukumwicara uko zimeze. Haleluya. Patrick kintu mukirebe mwembi na grace cyane. Amen. Yamafatiye umuntu kubitugu n'amaboko yombi hano. Imana ishimwe. Izi ngo zose ziri hano nukuzubatse. Ziri muri kino gicapo. Uyu nguyu ni madame, uyu ni monsieur, madame. Aba bantu barabyaye kandi baratunze kandi ni abakristo buzuye umwuka. Ibintu byose urugo rwabo ni haleluya amena. Imana iroraramwo ikarwirirwamo. Amen. Basenyera ku mugozi umwe aba bantu bombi. Amen. Abangaba bombi barashwanye. Uyu nguyu yafyonze korogate nabi. Uyu mugabo aramurakarira. Aravuga ngo uhombeje umutungo. Aravuga ngo sinzongera kuvugana nawe. Ariko madame afite umutima wo gusaba imbabazi ngo bongere baga, niyo mpamvu yanze kumurekura. Umugabo aravuga ati no, ndakwereka ko ndi umugabo. Uzuhombye umutungo, uzujya mu isoko ugahaha ibitari kuri gahunda. Urasesagura. Uzukora ibintu gestion neza nuko. Urukagura gato. Mwabonye aba barahuje. Uyu nguyu barakoroganye gatoya ariko afite umutima wo gusaba imbabazi. Uyu ntashaka gutanga imbabazi. Aba barashwanye bama bakreya angle opposé. Nubwo wazana gacaca, nubwo wazana ibintu bimeze gute, niyo wazana sipere, niyo wamusohokana kuri ntibashaka no Mana yanjye. Urwabo ruba kuri social media. Ni induru gusa. Ariko siko bimeze, siko bifurije ni donc ni demonstration. Rero Patrick na Grace amahitamo nayanyu. Kugira ngo urugo rwanyu rumere gutya birabavaho. Kugira ngo rufate kino gicapo nanone biravaho. Grace nushaka kurekura amaboko utigenda nawe wirwaneho. Ariko komeza umufate. Birerekana ko gishaka kurwubaka. Abangaba barashwanye naho bozana abapasteri bazanye pareni byakunda bazanye
marene ntibyakunda, bazanye ababyeyi ntibyakunda, ko biratanda bija muri zone hari abaza basinya bagasinyura. Ntibashaka kubyumva nibwiza ngo bakonse ubumwanzi bumwe. Rero murakoze cyane mu byaguruka musubizo ntebe hariya. Uwiteka iyo atari we wubatse urugo, abarwubaka bose baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari urinze urugo, abarinzi babera amaso ubusa. Bavuze ngo umuntu azosiga se na nyina, abane n'umugore we n'umugabo we akaramata. Akaramata ni ikinyarwanda tutamenya abanyamurenge. Akaramata numvise turera mu Rwanda barangwa akaramata. Nakandu kameze nk'inguha cyangwa se nk'ikirondwe cyafashe kunka. Nagasimba. Kaza iyo kafashe umuntu kikovaho. Bizabisaba ko bazana urwembe cyangwa kandi kuma bagakata ku mubiri. Akaramata kaza kajyana n'inyama y'umuntu. Akagusigaho inkovu. Warwaye iki? Ngo narafashwe na karamata bagukuraho kakagusigaho n'inkovu. Kubera nakandu kaba kafashe cyane. Halo. Ariko ingo z'ubu ngubu nta uri mu kumenya nimba ari akaramata, nta uri mu kumenya uko zimeze. Umuntu ari mu gutandukana n'ubundi ntamusigaho trace. Bana bacu mu bana karamata. Haranzwe ariko tuganira umunsi umwe arabwo ati akaramata, ngo akaramata ngo mu mvugo y'ubu ngubu ngo ni supaguru. Supaguru murayibona? Supaguru murayibona akakanduka yakoro ya supaguru. Patrick na Grace nukugira urukundo rumeze nka supaguru, cyangwa se rumeze nka sudire iziteranya bino by'umu ugasanga bariko barabitwika, icyuma ugasanga gihuye n'ikindi birafatanye pe. Umuntu azasiga se na nyina. Reka mvuga amajambo ya nyuma ndangiza. Impamvu dushaka ni ukugira ngo tubyara abana mufite ababyeyi. Impamvu ya mbere, mubyare murondoke mwuzure isi. Uyu munsi turi mu kwezi kwa gatandatu, ukwezi kwa gatandatu kuwundi mwaka muzongera mugarukana mu rusengero mufite abana cyangwa se mufite umwana, kuko niyo bite y'urushako ni ukugira abana no kugira izina. Grace agahindura izina akitwa Mama Noella, nawe ukitwa Papa Noella. Mugahindurirwa izina. Iyo niyo ntego nyamukuru y'Imana, kugira ngo tubyare. Impamvu ya kabiri ni ugufashanya mu buzima. Niyo mpamvu yaje yitwa umufasha, musaidizi. Hari ibyari bikunaniye ariko ni ugufashanya mu buzima. Mu gitabo cy'umubwiriza ngira ngo ni ibice 4 ku murongo wake, ababiri barutumwe. Umwe yaguye undi aramubyutsa, kandi ngo iyo bakoreye umushahara bazana igihembo gikwiye kuko bazanye ari babiri. Mukorere hamwe musenyere ku mugozi umwe. Gufashanya mu buzima. Icya gatatu kiri mu Akorinto wa mbere ibice 7 ngo ni ukwirinda dayimoni w'ubusambanyi, dayimoni wo kurenga ibigo. Ngo kubwo kwirinda uwo mudayimoni, ngo umuntu agenda agira umugore wiwe undi agenda agira umugabo we umwe. Twebwe Imana kugira ngo tugameze tugarde sainteté, ukwera kw'Imana Imana yadushyizemo. Yatugize nk'inka, inka uzutunga inka 50 zikagira imfizi mikazibyarira. Ukagira inkoko zingahe zikagira isaki imwe zose, ariko twebwe siko tumeze. Ni umugabo umwe n'umugore umwe. Iby'amashyari n'ibindi ririya nirari riva ku Mana. Kubwo kwirinda uwo mudayimoni, umuntu agenda agire umuntu wiwe umwe, umugabo umwe, umudamu umwe. Imana ntiyarene gukura imbavu zingahe ngo nubyuka usange Eva arahangaha, usange na Esther arahangaha, ariko Imana yahisemo kugira umugore umwe kandi akabyara abana bose, kandi akagufasha mu bikunaniye byose, kandi akanezeza umutima wawe, akanezeza ubwenge bwawe, ukumva nuwo nyine. Imana ishimwe. Nimuhaguruke. Muhaguruke. Cyakora Grace yabishoboye. Yambaye umwenda mwiza bituma agenda gahoro. Abantu bitwa babembe hari hakurya. Nje nabaye pasiteri wabo. Baza baririmba karirimbo k'abageni. Iyo bafite umugeni aginjira mu rusengero bakimbagira. Bakavuga ngo boni boni bomusunga.
ugende gahoro nk'igikoma kiri mu gikombe. Boni bomusunga ngo ugende unyerera nk'igikoma kiri mu gikombe. Tibihuta amazi mu gikombe ugira ko akabaramenetse. Ariko igikoma uragenda. None ga umugeni ntaza yihuta ni boni bomusunga kugira ngo yuzuye yambaye niyo kugira ngo agenda Yes ashimwe. Okay. Tugiye kubabaza ariko turabaganiriza muri abana beza turabakunda muri abana bacu murabizi. Yes ashimwe cyane. Patrick na Grace. Reka tubabwire ibintu nka bibiri bitatu gusa ni byinshi ariko tuvuge iby'ingenzi. Uru rugo rwanyu turashaka ko murushiramo inkingi. Urabona hari inkingi 9 hano urabona izindi inkingi kuva ni 9 zifashiriya beto iri hejuru iraramira y'amazi ava kuri aya mabati nava hariya yose yinjira muri hano umuvuri hejuru uzugenda ukamena hariya kugira ngo iyo beto ibone ikintu kiyifata bayiteze inkingi 9 kuva hariya kubera uburemere ifite. Urugo mugiye kujyamwe rero rufite uburemere bukomeye mugiye gushiramo mwizi nkingi. Inkingi ya mbere ni Imana. Kumenya Imana cyane. Imana rwose ikabamwe rwose n'amasengesho mumenye Imana. Icya kabiri ni ukugira urukundo rutarimo uburyarya. Urukundo rurababarira nta kibirukeka ku muntu ni urukundo nyine ugenda umukunde ngo nkuko wikunda niko ijambo ry'Imana rivuga. Ukunde uyu nabagukunde pe. Iyo hari urukundo nta kinanirana. Icya gatatu ni ukubabarira. Kubabarira. Washatse umumarayika, washatse umuntu w'umunyamubiri ufite karaktere ziwe, ufite ukuntu akoze, ariko amakosa yose n'ibindi byose bitagenda neza, hatabayeho kubabarira byose birapfa. Mugira ikintu cy'imbabazi. Ingingi ya 4 no kwihangana. Kubabarira, kwihangana, urukundo no gushyira Imana imbere. Amen. Ikindi reka nkubwire. Ndabona wambaye neza cyane uragororotse kwika hasi. Na pare wawe ndabona twabijyanishije pe bimeze neza. Impamvu bigororotse, impamvu ikaravati yanjye igororotse ikabi iri smart ukuntu nuko kino gifungo cyo hejuru gifunze neza. Iki wagihengetse ni cya kabiri kirahengama, ni cya gatatu kirahenga kugeza tibyo urabikunda. Ariko impamvu bigororotse bimeze neza nuko watunganije kino gipesi cyo hejuru neza ukagitebezamo icya kabiri kijya mu mwanya wacu. Aha hejuru nuko menya inshingano zawe. Numenye izi inshingano za mbere primaire za azo hejuru. Uyu mudamu azinjira mu za kabiri. Abana bazinjira mu za gatatu. Abashitsi bazinjira mu za 4. Ariko utamenye ibyibanze hano hejuru. Ntibibwire ngo Grace azinjira mu wabihengetse. Ugomba kumenya responsibility number 1 naha hejuru. Nubishira ku rutonde n'ibindi bizaza ku rutonde. Nuhengeka ibyo hejuru nibyo munsi bizohengama. Izo ni devoir zawe. Abyumvise mwese niko bimeze niko ingo zubakwa. Utundi tuntu ngiye kukubwira ni dutoya. Ni umukobwa n'umunyagisagara. Sinzi amateka yitwaganira ibyo hejuru ariko nigira ngo yaravukiye n'ahandi Bujumbura. Uyu ni umwana wa hano mu gisagara. Ariko ni umudamu. Baravuga ngo gutunga umudamu kamusazisha akaba nyogokuru akaba umudamu usohora abana. Ngo ni nko gutunga umwana w'inyoni. Umwana w'inyoni ni fragile ntubukomeye. Nabira bita ngo ni inzabya zibumba ariko nabanyabwenge barakomeye basiga twara indege na za blende na za drone barakomeye cyane abagore muri iyi minsi. Ariko nabantu fragile ni kw'Imana yabaremye nabantu fragile ntibakomeye. Umwana w'inyoni yufyonze gutya ukawupressa gutya urapfa. Umwana w'inyoni urapfa. Kandi iyo ukomeje kuwukinisha mu ntoki ukavuga ati kano kana k'inyoni nike karaguruka ukakabura. Yazaguruka gwe Canada usigare hano. Yaguruka kagwa Kampala ugasigara hano. Rero uwo muntu ufite speed yo kuguruka vuba kandi woroshe kumena nta kindi cyamutunga n'ubwenge bw'abagabo. Numurekura cyane azaguruka n'umupressa cyane uzamwica. Ariko kubera wa mutima w'urukundo n'ubwenge bwa kigabo umenye iyo nyoni guruka vuba umenye icyo kintu kimeneka vuba ukirere neza kugeza ugisazishije. Yesu agumugisha. Grace
abahungu barakomeye bo muri iki gisagara cyangwa b'imperuka nabo baragoye ndugira ngo baroroshye. Ariko kugira ngo usazishe Patrick amakaprice yose ya mu maremo biragusaba kuba umushoferi utwara imodoka nijoro mu mwijima, ariko muri sense opposé. Iriya yaje gutya niyindi ragenda gutya, noneho iriya imbere yaguteye amatara maremare. Patrick natera amatara maremare kubera ko uri umushoferi mwiza, wewe zimya yawe umenya aho muhurira. Nacana maremare ugacana maremare, tuzabatorera mu buyenzi muri garage. Uzumenye yacanye maremare, wewe ucane magufi. Niba uca mu gitondo umubwete ko wari wanshaniye maremare niki, eragaza yirwa mukaza kazana ama stress, akaza afite uzumenye igihe yacanye maremare ucane magufi, nico guzabaye umushoferi mwiza w'urugo rwanyu. Ariko nacana maremare nawe ukamwereka ko uri umushoferi ucana maremare, muzica amateko y'umuhanda y'urugo, mugongane ubure gica. Uhereye none wige ku driving urugo rwawe. Amen, amen. Ikindi nuko Patrick agira ngo none wenda na Grace ariko ndaza kubitunganya humura. Grace biragoye. Namwe bagore bafasha bacu muri hano, kirazira gutanga raporo ukabwira umugabo ibyifuzo n'amayitaji yawe ashonje. Ugatanga raporo Patrick ashonje. Esther yagiye gutanga raporo kwa Serus, abanza gutegura dine bararya barahaga, arasura arategura ubwa kabiri abona ikibazo cyahamana ingene babangamiye. Dutanga raporo umugabo atararya, ariko nawe ntazarya ibyo atahashye. Suko se agenda yuze stock, nawe umenye gutegura hamwe n'abakozi. Namara guhaga kandi nubona atanyuzwe, umukorere ka gatendo k'abantu bo muri Katanga ngo habaga ubwoko bwo muri Katanga. Umugabo ngo ararya ataratura umubi, umugore asubira mu gikoni. Umugore ataratura asubira mu gikoni ati sinatetse neza. None umugore muri Katanga amara kubona umugabo ati umugabo utazutura umubi, abyiga ateka umutwe, yatereka ku meza akabazanye na koka. Yatamira rimwe umugore akavuza impunda ati ndakize uyu munsi. Imana ishimwe. Akahita ateka na koka. Sinzi nta muti nshatse kuvuga, ariko nukukubwira ngo ugende wite ku buzima bw'umutware wawe, numufasha. Uzomenye ko ashonje, uzamenye ko abakozi batetse, uzamenye ugiye kumenya guyose y'ibyo akunda. Ahasigaye Imana izobafasha. Urugo rwanyu murwubake neza cyane. Rero reka izo zari impanuro. Reka mikrofone bafite Musana Patrick, turakubaza imbere y'Imana imbere y'ababyeyi, niwe wakunze Mutezinka Grace kwa kubera umufasha wawe w'isezerano uyu munsi. Waramukunze wenyine nta gahato. Mikrofone muri kabine sinzi. Niwe wakunze Grace yuko kubera umufasha wawe n'umugore wawe w'isezerano uyu munsi nta gahato. Niwe wamukunze wenyine. Yego ni njye nyine. Uzamukunda kumufasha wawe murwaye muri bazima, uzakomeza kumukunda. Yego cyane nzamukunda. Mufite abana mudafite abana kuko bishobora gushika, uzakomeza kumukunda. Yego nzamukunda. Wumva hari ikintu cyangwa gutandukanya na Grace? Oya. Soma kaka discours. Gahoro witonze. Yewe Musana Patrick, ndeme imbere y'Imana ushobora byose, imbere y'ishengero rya Kristo, imbere y'ababyeyi bacu, ko Grace Mutezinka abaye umugore wanjye w'isezerano. Nzomukunda, nzomwihanganira mu buzima bwacu bwose, arwaye cyanke ari muzima, mu butunzi cyanke mu bukene,
nta kizodutandukanya nawe keretse urupfu canke kugaruka kwa Yesu Kristo. Imana izonshoboze kubahiriza aya masezerano mu izina rya Yesu, amen. Avuze neza. Grace, reka tukubaze. Umugabo azakunda ariko umugore akaganduka. Uteze ka Grace, turakubaza imbere y'Imana n'imbere y'ishengero n'imbere y'ababyeyi. Ni wewe wahisemo yuko Musana Patrick akubera umugabo w'isezerano, wabikunze n'umutima wawe wose? Ni wewe wamukunze? Uzamugandukira nk'umufasha mwiza? Uzamugandukira. Muri bazima cyangwa se murwaye bizagenda gute? Uzamukomeza kumugandukira? Mu butunzi no mu bukire uzakomeza kumugandukira? Cyane. Umva niki zabatandukanya n'umutware wawe? Ntwari kuvuga ngo twumve? Urupfu. Nawe nimba ubishoboye wasoma kano kantu ko hepfo. Aha ni wewe njyewe urasoma kangaka ututuntu. Aho uravuga izina ryawe, aho ujya kuvuga izina rya Patrick. Grace, ndemeye imbere y'Imana. Vuga cyane. Cyane nyine turasoma memoire. Muteze nka Grace, ndemeye imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'ishengero, imbere y'ababyeyi bacu ko Musana Patrick abaye umugabo wanje w'isezerano, nzamugamburukira muri byose, nk'umufasha mwiza, agwaye canke ari muzima, mu butunzi cyangwa mu bukene, nta kizodutandukanya nawe nkeretse urupfu canke kugaruka kwa Yesu Kristo. Imana izabidufashemo. Amen. Oya nuko nyine uvuze nk'umugeni mu kajwi gatuje. Yesu wacu ashimwe. Uzi ukomeza uvuge nyine uko gahoro gahoro bizogufasha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nzi impamvu mbivuze. Nigeze kujyana n'umudamu ushinzwe sociale mu itorero rya Manchester kuko nabaye missionnaire hariya. Uwo mudamu ndamutwara tugiye gusura umugore wabyaye, ariko ni wari umusociale mukuru. Noneho ngo dushike turavuga ati ngaho ga madame, ijambo ni iryawe, twe twaguherekeje. Ataye papa pasteur, umuco nyarwanda nta nkoko kazi izibika isake ihari. Nta nkoko kazi izibika isake ihari. Ndi umusociale ariko uri pasteur, uri umugabo, ijambo ndari gushubisha. Ariko izubu ni nkoko kazi zarabitse. Ndabeshye se? Ni nkoko kazi zarabitse, ariko izo mvuga ntiziri hano muri kino kiba, ziri ayere hanze. Ariko hano zose inkoko kazi zabaye inkoko kazi. Ukomeza wivugire ko akajwi gatoya mama wanje. Reka Musana be mutwereka mbere ko dukora n'ibindi byose. Bandukureho voile gatoya tumurebe. Akandi se ntimwakabonye boni bomsunga. Gahoro gahoro. Imana yacu ishimwe. Nahagara neza Grace yarebe mu bantu hariya, hagara abantu bakubone hariya. Ariko rero nashatse ngo mutwikurure umwambika impeta ari uko twese tumubona. Ahari impeta rero zigiye kugenda kuri amagambo mwarahiye, ni impeta, ni ibimenyetso, ni kashe. Aravuga amajambo abiri. Farawo yabwiye Yosefu aravuga ngo nguhaye impeta, ngo ibyari ibyanjye
nanjye ndabikweguriye. Ni ukuvuga ngo ibya Musana bibaye ibya Grace n'ibya Grace bibaye ibya Musana. Ni ukumwegurira ibyawe byose nawe ukamwiyegurira ubwawe. Ahandi ni muri Daniella havuga ngo itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, indahiro yawe yamaze kuvugwa, Daniella agomba kuja mu rwobo ntiturihindura, aragumayo kuko niko twarahiye. Batera ikidodo impeta. Ni ukuvuga ngo iyi ndahiro yanyu murayihamirisha kwambikana impeta zivuga ngo ntituzivuguruza. Iyi ndahiro twavuga imbere y'ababyeyi n'imbere y'Imana, kandi ibyari ibyanje byabaye ibye. Umuntu yegurire mugenzi w'ibye. Rero Musana uramwambika iyi impeta. Nimba uyimwambika muri korali mu karirimbo keza, nimba uvuga mu ndimi, nimba uzi kuvuga umuvugo, mwambika impeta ariko iherekeresheje amajambo. Ugira amajambo nyine umubwira ntupfe ugira gutya gusa ngo ushyiremo gutya. Mwegereza mikrofone agira icyo avuga ngiye. Mwambika impeta ariko iherekeresha amajambo meza, kuyimwambikanye ubushake. Yewe Musana Patrick, impeta wowe Grace Mutezinka, ngo mbere umufasha wanjye nihitiyemo bwite nta influence y'undi muntu, nabitekerejeho kabiri. Impeta ni ikimenyetso cy'urukundo, igihamya cy'amasezerano gusezeranije ko azigera nyateshukaho. Ndahiriye imbere y'Imana n'abantu ko nzabyubahiriza kandi Imana izabimfashemo. Haleluya. Grace ntugaherwemo, kandi mwasezeranye igihe cyiza cya mondial. Mwabwe mondial ko barakubita, ntugaherwemo. Umutera igitego nawe amenye ko uzi gukina umupira. Nawe gira icyo uvuga. Grace ikimenyetso cy'urukundo. We Musana Patrick ngwisemo nk'umugabo w'ubuzima bwanjye. Nzagukunda, nzakubaha ndetse nkubahishe. Imana izabimfashemo. Amen. Amen. Imana izabimufashemo. Reka nsabungere ibishengero, nimuze hano dusengera abana bacu. Nimuze dusengera abana bacu, mubahundagazeho amasengesho kwa wingi kuko muri benshi. Imigisha y'abana ni nkiyo muri ya ndirimbo ya alarme, yafashe imigisha yose yibumbira muri Yesu, imara iramuduha. Mufukame gato. Yesu ashimwe cyane. Reka dusengera abana bacu. Reka tubasabire umugisha, twumve Bishop Gitoko. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko tugeze kuri uno munsi mukuru w'abana bacu. Basezeranye yuko kuri uno munsi bazatwereka ibirori imbere y'itorero rya Kristo n'imbere y'imiryango yose. None twabigezeho kuri uno munsi, tubishimiye Imana, icubahiro kibicawe. Rero bari imbere y'itorero turasabira imigisha y'Imana kubazaho. Tubatuyeho umugisha w'Imana, tubatuyeho kugubwa neza mu byabo no mu babo, tubatuyeho umugisha uva kuri Kristo, imirimo y'intoke zabo n'imbuto yo mu nda zabo. Turasaba ngo data uri mu ijuru, yo umugisha wose ubagereho. Wowe wavuze ngo waturemeye imigisha yose yo muri Kristo, ishira muri Kristo kugira ngo tuyigendere.
ridashira bazabyare bayobowe n'umwuka wawe. Yesu ashimwe cyane. Muze hano gatoya. Iyo abantu bamaze gusezerana imbere y'Imana baguhamba icyemezo cy'ishengero yuko basezeranye mu buryo bwemewe n'ishengero no mategeko ya leta. Dugira pasiteri uzukurikirana abageni kuva ubukwe bugitangira, ni uzukurikirana abo intambwe ku yindi. Reka twumve umwungeri Console azabaha iyi certificat kuko niwe maître de jury. Uko twavuze ngo ni nawe mushumba w'iri torero ryacu ka Reverend Pasteur ni kayongera baduhereye Bibiliya. Z'ukwezi kwa gatandatu 2026 je Bishop Mukwiza Lora w'ishengero rya Zion Temple Celebration Center mu Burundi, ubwo burenganzira mpabwa n'itorero no kwemerwa n'Imana, ndatangaje ku mugaragaro yuko Patrick Musana hamwe na Mutezinka Grace babaye umugabo n'umugore. Nuko Imana yateranije umwana mu ntaka gitandukanye, tuzatuye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.